сокинони деҳаи Заврон асосан ба деҳаи Навобод фаромадагӣ ҳастанд. аз ҳамин хотир мехоҳам камакак дар бораи деҳаи Навобод низ маълумот дода бошам. аз солҳои 1958 сар карда то солҳои 1972 асосан ва то ин ҷониб шумораи ками одамон ҳам бошанд, аз деҳаи Заврон ба деҳаи Навобод кӯч бастагӣ ҳастанд. деҳаи Навобод аввалҳо номи Вағаштонро дошт. баъдан солҳои 1970 ин деҳа номи Навободро гирифт. сокинони аввалини деҳаи Навобод ки аз деҳаи Заврон фаромадагӣ ҳастанд, бобои Қосим Ниёзов, Ғаюров Иброҳим, Ҳафизов Ҳакимбой, Холмуродов Султонмурод, Бобоев Холиқул ва ғайра мебошанд. дар ин деҳа мардум бо ду забон муошират мекунанд, яъне тоҷикҳо ва туркҳо мебошанд, ё ин ки худ ӯзбекзабонҳо. тоҷикон аз деҳаи Заврон фаромадагӣ ҳастанд, ӯзбекзабонҳо бошанд аз деҳаи Оғилак фаромадагӣ ҳастанд. аввалан чӣ хеле ки гуфтем, аз ҳисоби танг шудани заминҳо ва аз ҳисоби зиёд шудани аҳолӣ асосан мардум ба поён фаромадагӣ ҳастанд, аммо ин ҳам сабаб шуда метавонад ки дар ҷои деҳаи Навобод зиёда аз 1000 гектар замин мавҷуд буд ки ҷои боғпарвариву токпарварии мардуми Оғилак ва Заврон буд. оҳиста оҳиста аз ҳисоби оне ки ба сари заминҳо фарову баро душворӣ мекашиданду мушкилӣ мекашиданд, бо ҳамин мардум оҳиста оҳиста майл ба ҷониби Навобод кардагӣ ҳастанд. заминҳое ки мегӯем 12-13 ҳазор тонн ангур медод ки қисме аз маҳсулоти хоми заводи парандиси деҳаи Ғӯсарро таъмин мекард. муаллимҳои собиқадори деҳаи Навобод ки барои мардум илму маърифат меомӯхтанд, инҳо мебошанд: Музаффаров Муттаҳар, Дӯстов Хушбахт Мурод, Ахмедов Мутаваккил, Нуруллоев Бобоназар, Ҳафизов Раҷаб, Салимов Ҳалим, Иброҳимов Исҳоқ, Иброҳимова Рисолат, Шарипов Нуриддин, Иноятов Қаноат, Облоёров Усмонқул, Шафоатов Музаффар, Султонов Мардон, Халилов Бобокалон, Алиев Ҳикматулло, Шаропов Аслиддин, Ахмедов Абдуғафур, Ҳакимов Забеҳулло, Саидова Муҳиба, Шарифов Усмон, Шодиев Сулаймон, Шералиев Қурбон ва як қатор устодони дигар саҳми худро барои илму маърифати мардуми деҳаи Навобод гузоштагӣ ҳастанд. аввалин мактаби миёнаи 8-солаи деҳаи Навобод соли 1964 рақами 32 буд ва бо номи Зарафшон таъсис ёфтагӣ буд. баъдан 5 декабри соли 1974 мактаби 10-солаи замонавии дутабақаи аз 4 бино барои 560 нафараи рақами 33 бунёд ёфта ба истифода дода шуд, ки дорои майдончаи ҳарбӣ, майдончаи варзишӣ, осорхона мебошад. сарвароне ки дар ин мактаб сарварӣ кардагӣ ҳастанд: Эшонқулов Худойқул, Дӯстов Хушбахт Мурод, Ҳафизов Раҷаб, Ахмедов Абдуғафур, Имонбердиев Раҳмонбердӣ, Саидов Расулбердӣ, Саидова Муҳиба, Бобомуродов Давлат ва айни ҳол Саидова Муҳиба сарварӣ мекунанд. мактаби дигаре ки дар деҳаи Навобод фаъолият мекунад 20 сентябри соли 1992 ба истифода дода шуд. директорҳои аввалини ин мактаб бошанд: Сунъатов Шариф Мурод, Ҷумаев Умматқул, Исломов Раҷаббой, Алиев Ҳикматулло, Исломов Амонбой, Ҳаитов Қурбонмурод, Неъматов Умриҷон ва айни ҳол Ғиёсов Мукаммиддин мебошанд. айни ҳол дар ин мактаб 300 нафар толибилмон таҳсил мекунанд. дар мактаби рақами 33 асосан тоҷикзабонҳо таҳсил мекунанд ва дар мактаби рақами миёнаи 67 бошад асосан ӯзбекзабонҳо таҳсил менамоянд. паҳлавонҳое ки деҳаи Навободро номбардор кардагӣ ҳастанд: Қаноатов Бомулло, Қурбонов Қодирбердӣ, Алиев Раҷабалӣ, Ҷаҳонгиров Шодиқул, Алиев Турсун, Алиев Имомалӣ, Каримов Раззоқ мебошанд. бригадирҳои номии деҳаи Навобод: Тоатов Амондулло, Дӯстов Ҳоҷи Саидмурод, Иброҳимов Бӯрибой, Ниёзов Имом, Насруллоев Хайрулло мебошанд. механизаторони деҳа: Шаропов Камолиддин, Ҳафизов Азимбой, Холмуродов Муродалӣ барои мардуми Навобод хизмат кардагӣ ҳастанд. табибони ҳозиқи деҳа: Шодиев Раҷаббой, Қаландаров Ҷумъабой, Юнусов Ҷамолиддин, Қосимова Рӯзимоҳ мебошанд.
шахсоне ки дар вазифаҳои давлативу ҷамъиятӣ хизмат кардагӣ ҳастанд: Юнусов Салоҳиддин, Ахмедов Абдулвадуд, Ахмедов Абдуғафур, Имонбердиев Раҳмонбердӣ, Усмонов Бобомулло, Музаффаров Сабоҳатулло. номҳои маҳаллаҳои деҳаи Навобод: маҳаллаи Гузари Миёна, маҳаллаи Шаршара, маҳаллаи Наврӯзшоҳ, маҳаллаи Суғдиён ва маҳаллаи Токча мебошад. Ростигап ҳамин заминҳое ки дар деҳаи Навобод ҳаст барои баъзе аз мардуми ҳамин водии Зарафшон намунаи ибрат ҳам шуда метавонад, зеро ки ман бисёр деҳқонҳову дар шахсони меҳнатие ки дар деҳаи Навобод ҳастанд дар баъзе аз минтақаҳо намебинам. Заминро самаранок истифода мебаранд, роҳу равиши кишту кору дарахтпарвариву токпарвариву зироаткориро хуб медонанд. аҳсан мехонам ба ҳамон мардуми меҳнативу заҳматие ки кордону роҳдон ҳастанду ҳосили хуб ба даст мебиёранд аз замин. Сахт меҳнат мекашанд, сахт заҳмат мекашанд, ҳар як ваҷабашро самаранок истифода мебаранд. офарину аҳсан хондани ҳастам ростӣ. боз як исботи оне ки кордониву роҳдонии мардуми деҳаи Навободро исбот мекунад ин аст ки нигоҳ накарда ба оне ки як деҳаи навбунёд аст, чун номаш худаш Навобод аст, соҳибкорони муваффақе ҳастанд ки аллакай дар соҳаҳои худ хело пешрафтагӣ ҳастанд. метавонад намунаи ибрати баъзе аз мову шумо шуда бошад. тоҷирон, соҳибкороне ки дар деҳаи Навобод фаъолият мекунанд аллакай ба як сатҳи намунавиву як сатҳи намоён ҳам расидагӣ ҳастанд ки бисёре аз молу маҳсулоте ки дар деҳаҳои гирду атроф таъмин мекунанд то солҳои наздиктарин деҳаи Навобод таъмин мекард. پسر جان از جوانیت به کامی غربت افتادی، نیحالی قامتت خم شد و رنجی مهنت افتادی. به تقدیری فلک امروز پدر از تو جدا گشته، به دوشت باری هجران و به کوی زحمت افتادی. به تقدیری فلک امروز پدر از تو جدا گشته، به دوشت باری هجران و به کوی زحمت افتادی. سوزد به حالی تو که حیفی علم و عرفانه، زینوری معرفت محروم به شامی ظلمت افتادی. مشو عاشق بسیم و زر به سرنج و بلا آرد، خطا باشد اگر جانم به عشقی ثروت افتادی. مشو عاشق بسیم و زر به سرنج و بلا آرد، خطا باشد اگر جانم به عشقی ثروت افتادی.
تکبر شه و اینا کستیلی بیچاره دریا ثوابی که برا گیری برای شفقت افتادی با پیری میرسی روزه با قدری موسفدان رفت زی پندش بهره بردار هر آن بر صحبت افتادی کریم دارد تمنای بذاتی حق عبادت کن کوشایی دیده از غفلت اگر بر طاعت افتادی کوشایی دیده از غفلت اگر بر طاعت افتادی سال لایق بودمه کاش باری دیگر عاشق بودمه من برای خود موافق بودمه قدر یاری خش تنها نیستمه تا بقای عمر صادق بودمه می پدرتان کار دیگه هستن حیات؟ هستن سفید رو کلان شده این که اکرد پیش میشه چه 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 تنفیز چه این جایها به فکرم تنگی نام دارد از سبب آنه که خیلاها تاریک شد دیگر چیزی را درست گرفته نتونسته ایستاده ایم اما باوری کامل دارم که در روزانگاه یک جایی هم زیبا و هم دهشتناک را میموند که یک تنگی است تنگی که از دو طرف شخ زیر کرده گرفتگی است اگر باوری دارم که در بهاران میبود اگر نوارهای ما خیلی اینجاها به زیب و دلربا میتافت اما افسوس که اسپید نکردیم اینجا تنگی بوده کوی وای رفته انا با همین عزیزای دل برنامه امروزی خود رو به انجام میرسونیم ساعت چند کوی وای بابا ساعت 24 15 کم 10 هست 10 شب بازار اسپید کردیم تا با همین حال با اونجا چیزهایی که افسوس خوردنی بسیار بودن که همون اندری اساسی هم نامش چی بود اونجا؟ روی سوی تنگی نوار نگرفته موندیم خیلی اگر نصیب و تقدیر روزگر ما باز اونجا آرزو داشتیم که همون خودی دههی زوران به نوار گرفته باشیم خیلی
شاید نصیب نبوده است، تقدیر نکرد. به هر حال سخت مونده هم شدیم. اونجا ما تو با همون خیلی گفتیم بالای سری روادین فرامده بود، اسبا رو یفته آمدیم. باز یک مشکلی راهی ما در این بود که یک مرتبه دیگر کجا آمدیم وقتی ما سربالا شدیم چوریف آمده گشته بو اندری عبدو رفته بند شیب شده آمدیم. اینش هم باید به حساب گرفت. به همین خاطر هر چیز کم و کم بودی بود به دل نمیگیرید، کمی ما رو به جای میل بینید. من از همون برادرای اندری و زورانی و نواباتی خود به نهایت منتدار هستم که سختگیری کردند و خواهش کردند و گفتند که یک مرتبه به کوههای دهه زوران یعنی به جانب اندر روانه شوید. ما از همون نعمتهای پروردگار آفریده به نصیب نموندیم، با چشم سر دیدیم. با اکوی الغوی یک جان تشکر میخونم توی فرزندکاتون بریم خدمت کنیم. خدا خواهد انا مردم عزیزتون خدا حافظ و نگهبانتون. نگفته نموند که نواربردار هستم، عکس بردار در توی معرکه ها خدمت میکنم. اگر خواهش و درخواست پیدا شدمون حتما به رقم های در زیر اکران بوده زنگ زنید. ما آمده و در خدمت شما تیار هستیم. خواهش داشتم نوارهای ما رو پدیلیت کنید و در ایمو و واتساپ های خود گذارید که دایره زیادی هموطنان شما با خبر شوند و با ما دوستی و رفاقت، یاری و برادری برپا کرده باشند و ما توانسته باشیم که در وادی زرافشان یک کانال موفق و مظفر رو تشکیل کرده باشیم. خدا حافظ و نگهبان شما باشد. در آسمان صاف و بی‌غبار ظفرمندی و سعادتمندی مهمان خاندان یکایک شما باشند. حالتون بخیر.